Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nithiritwe yagirite ni ngukugwatogeni kirinteto cietu ceru themwe nkureterete cio kuma kaunti mwanya mwanya na kinya isigo ndene ya kaunti ya Meru narua iri tariki 2 mweri ni jwe 12 mwaka ni jwa 2024 amona nteto iria nkureterete ni Njemwe Southimenti kuremwa kuthika mwendo wao uria wakwire miaka 7 mithiru ni nkuchanio cia munda. Mugambi Manyara kwira kiraitu murungi guti mainya ari najo kiamene kia Mbasi. Mukari umwe mweru kwandikira kiama ya kurungamira rwang'iro gambithania kweberia mugambithania Bahati Mwamuye. Susan Mwindu kuga muntu muka naewe kanya kauriti ngugi na kinya gutaririria mpanga ya murimo jwa mukingo. Siasa cia nkuchanio gatigati ka ngavana wa Meru na mbunge ya kaunti niretete mpatho inene kiamene kia Mbasi kira kiambiriritwe ni ngavana wa Bairi niwe Kiraitu Murungi. Nkuchanio iji ni chaumire mbere ya igeria ria jairi ria mbunge uria kwebereria Kawira Mwangaza gitene na ni nyuma ya mwandiki munene wakio niwe wakili Mugambi Imanyara kwithirwa akithamira kambini ya Kawira kuma riu ni magamba jate kuthira ndene ya koti jaria kinyaja atumire utongereria bwake okutharua ni kumania na untububo ni kio tukubwa narwa tugukuria utwe moni jaku egururia nkuchani iji cia Mbasi moni jaku ijariko egururia nkuchani iji cia utongereria kiamene giki kia Mbasi araniria na bauti kukurukira namba SMS niyo 40188 na kinya akiri mutandao jwetu jwa Facebook na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya mwanya oria jagwita na mbere mbeta Maureen Kinya mona nireto mathithio ni Purity Richard. Nja imwe wodine ya Nkwene Southimenti neremini kuthika mutana wao uria wakwire miaka 7 mithiru ni kumania na nkuchanio cia munda ire kuringanithwa bonene na mubunge wa gicigo kiu Shadrack Mweti. Mwekoro mwene nja iji uria ni ntigwa ariuga mwarongi na wa mwene niwe wenderie mubunge Mweti munda jojo nyuma ya mwene gukua na kinya kwaga gwa kuthika mutana wawe untuburia akuga ni bumuturirite kieba kagitene gakakonthe mutugikare ni agutwachio. Kamera yetu narwa nikujirite rugono rwa Kiriga nyuma yayo kuthiurunka nturene ya Majeru wandine ya Nkwene gicigo mbunge ya Southimenti ada tutrimene na mwekuru ntigwa na rietu Helen Waruka mwekuru rori na ururwa mianka 7 kwithira tomba kunogokia mwana wawe mwana ora ugite ari mochari ntere chanyeri mwana ora atumbite kumuthika ni untu bami kuchano jwa munda na mwana okwa kinya imosari ona ndi tuli na kuthiria miaka 7 na atigitite ata na atithiki tukienda kumenya mantu nkuru kijegie munda jo ele nethirite agitarira nyuma ya mukuru wawe Ruka Murithi gukua alongi naba mukuru wawe ni bethire bakendia munda jo bokuchanira kiri Shadrack Mweti thenji uria thaiji ni mubunge wa Southimenti batina rutha rwa mwekuru jo ntigwa ara kuringana baruga eji andikiri DCI ba Nairobi ni wakiri wa Helen Luka kuri tariki 10 mweri jwenana mwaka jwa 2021 kuduje tagaria uri areba ukwendia munda batina wathoboereni ala baruga eji kuga mwekuru ujo akarete mundene jo kuma mwankene jwa 1983 ndere agorirwe mndora benderetie na twerwa ing'anya isandiraki
Sandra Kimweti ni umate nitukujerete mdajo jogori ne mubunge wa South Imenti Shadrack Mweti mdajura ne kakebugo mugwanje inyanya enderetwe ne baraba kwerekana ne arongina bamutigere Ruka Mureithi bara ne Florence Rinya na Janet Keigwantai na Kinya Baruga ya gochwa mdajo ira yategi ntariki 11 mweri jwena mwankene jwangirije 19 iri thoma mdajo ne jwa Shadrack Mweti thenji kuma ntariki 20 mweri jwa mbere mwankene jwangirije 19 na nore athaganirwa Baruga ya Taito Dindi ya mundajo no Sandra kiuno ndo ataumo no ndo bari Sandra kiana tai hena taitu akiaria Ellen Luka aliuga ne betre koti ya Nkobo korigeria mundajo jwawe jote kaumenjare ne chiawe inde bedra bageshindwe gambare na bedra bageta kire koti ya Bill koti nene ya Meru igambarira regeri kogwetwa ntariki 16 mweri jwa mbere mwankene jwangirije 25 na risiti cionde twinacio na mabaruga jonde twinajo twi kimakania nande ne mweri muthiru ere Ruka aluga CS wa Nkobo nejete kumwenga mndene jo na Kinya kirwethira kithikura mwiri jwa mukuru wawe na nande tukienda kumenya ukaire umabomantu arabore ni twikinyite gituone ya Nkobo kuona CS uroregete kwari na kamera yetu indi natwirite uma ni baikiriere Baruga yumite kotiri na wathobo kugebere mndene jo mwene ura ni Shadrack Mweti thenji ajojokie wathobo ajaire boruge thira kithikura mwiri jwa mukuru wawe Ruka Mureithi ntogwantai kuma mndene jo na wathobo ajathatu ni Ellen Luka abati kuthingatira wathobo mbere ya ntuku 90 na kethira tiu akaritwa mndene jo Kenya wathobo ajana ni mwekuru jwere na ritinguge bawe wamwe na mawakiri baba kethira bakirigeria mwene munda gukara kuna there na boja 5 ni CS wa Nkobo karungamira mutaratara jo inde kioria kinene kiri wathobo tukujerete bwagitirwe ntariki 23 mweri jwa 6 mwankene jwangirije 22 ni mugambithania munene Iyayuka inde ntariki ire wathobo bwanenkaneri kanya kayo gateandiki ni mwaka kijwandiki jura ni jwangirije 24 na Kinya saini ya mugambithania ujuteo na CS na atwirite ati mwekuru jwereni ari wikiri wathobo na aregere kubwikira saini ethira agicoka na buna migambo ijere nethirite akimikujira kaborisi nandire jagaja ekamatete interview abionde na michinka na mbi bejete kugitata kumpumagaria okaire kyagwika werone bene kwendia mdajo Antonia Shadrack Mweti thenji ni bachoketie gamba kaire koti ya Nkobo kuri ntariki 10 mweri jwa 11 mwaka jwangirije 24 bakirombe gamba rere thikiro na mpwe ni untu Ellen Luka nethirite akirigeria kana keregana wathobura bwaejani bokwebera mndene jo igamba ria ririgeri ntariki 17 mweri jojo mwaka jojo taini nyume miaka 2 manto jajo okira ibachokete kaire kotini kirembi cha Karaja Daktari Shadrack Mweti negekenu akiuga we agotigana na munda jo na kinyambe chira goreta ate gochienda na mbesha na munda otekyonkwenda uni bomba tino bakiaga mwana ateziki ndachokerie ari bantu gwantai bara bampenderetie wowe nabatayu nete akadike mwana rona bati munda ale akinyere ne ugete Daktari Mweti na betete kwa wenja kuga gutigana na munda jo indere ni akuga na aregere beta kugarwa Taito Dindi umarietwe nerea we twari kinya nyombewe tukarinzi turi mukuru wa mwiriga na oni na muthomi
na mwaro ucio gwitikia kuona ni twetire kwa twakara nthi twira kinya mbeci no mbwire ni kinya ntu cienda bakare barecio na ninsikirira na munda nti kujwenda nakio ura tuonere twamwira na taitu yenio no ke twite tukatharie kotini na aregere muthiene ni rombare mwekuru jontigwa igambare wekere koti ya pilko mwakioto atige gukurukira mithangiko na kinyethira kiona kanya kunogokia mwana wawe kirombaga inya mwana ongokwa mbija kumuthika wagwize ari wize aka ari mbija kumuthika Alio akaro bakaraniria nethe au kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Ntuku imwe nyuma ya ngavana wa Karanja wa Meru na uria niwe wari mwambiriria wa kiama kia DP kana mbasi kurita miario ya kumeneria mwandiki munene wakio Mugambi Imanyara na ndi Imanyara ni achumiritie gucokeria kiraitu. Imanyara ariuga kiraitu gutemainya ari najo kiamene kiu ni untuku keja kwithirwa ari najo aringi kwithirwa ari kumujukiria itagaria riu akugira. Imanyara ariuga ntuku ni itikuraja akarita mwerekera jwa kiama mageke kiria koti ereketie kurungika kithurano kiria kiagitirwe Jumamosi ya tariki 23 mweri Muthiru. Muthuri Muriuki na Nteto Eje. Ambi wenandwa na mbasi manzo yondo kuona yetha yumanite nau nawe ko nya mone yawo chwa Meru iji eta chokora njoka nari marinyende ike murumange atikinya nariku na ndakiro ni agicoke Mugambi ngoro ira kirito murungera muroterere Mugambi Imanyara ethoro akimwira ati kagite gaka akamugena migambo aki indi kwambikana athithio na mathithio ankwenda kwira kirito murungi utimbasi irare urarairia mbasi etrimanie Nairobi tariki 23 mweri wa November National Delegates Convention na ketho tona mbichanga utumira ba pass resolution ya go support Mugambi Imanyara na kwa uyo wokura na mbasa nonto yogo individual mbasa the rest of the members 100,000 members atukwenda kuwa kirito murungi na norogire undendere yako kuthakana njoke kanduma kirito murungi ndenda ukuria njoke iwita wate ita wa njoke ruthangu anaita wa ndatu anaita wa ingi tuga in black mamba kirito murungi nteigwa njoka kweja na warning ikiruma